megalayapost.news. Regional Institute of Advanced Studies RIS kabadan hanong po taong shopping complex Riboy District kakad admission niya kisama puli kibaba pentben haga postgraduate diploma in computer applications katarik bakado kanong kaarpasan tarik ujun arajar arpun rio kabadan pediang tang arpongun ya kijungtip bakambanya pila banpun hagitegi nomor badan haneng. Confederation of Khasi Jaintian Garo People FKJGP Bardua Them Marwet Circle hapo kajingilam Presiden Uba Dennis Nongrum bar Sekretari Ba Alan Donald Sopdang rengkat bar kidkhot kaseng menta kasengi kila kendu yu ba yu kurba Executive Engineer ketnat PHE Nongpo Division banyakuran hakabai deim bat kajing trikam jong ke scheme Jal Jeevan Mission JJM hagithan baridua. Habakuran sekilar petai kubur hadian kajing kendu Sekretari ke FKJGP Uba Alan Donald Sopdang ulaong bakaseng kalapan pau ya kajing sungkya namar ki babun ki projek JJM ki berang sakut bad ompala ban pendam nadu usnam arajar arpolai kamtam hakabai dein ber kajing penpoi ki pipe syaki triwi yang brio ulaong ru ki babun ki nongsong snong ki lapan pau ya kajing bomhun namar hadu menta ki pat yo ya ke umbam umdi lengba gani ke skim wala la depen tray ya ki projek hakikat tu kani ki benta kani kelawan ra jing ekipaj ba bar kalapan slam ru ya kajing mentoy kabagi paj ba kidai banyo lengba kani ke skim namar kata ke FKJGP kalakan tu ya ketenat PHE bakan penstat ekikam ki berangsa khnang bagi paj ba ki badai hok banyo jing mentoy naga Jal Jeevan Mission kinyo ya ke umbam umdi kabapura bat kabane ketkum kajing itu uba sok pedang nakaliang UII ketenat PHE ulah kubur badang don shibun ki benta jong ke projek ki berang sakun ulah pentikenaru bakatenat kande ke badon kam ban penstat ya kajing pendep yaki bat kum kaseng kalakarpat ya ketenat PHE bahkan simkia banagal yang keseng kandang ya ibu din ya kene kekam kenang bakate ke skim kanlong kejeng mentoy ya kipaj bah. Connection to और एक तो कनेक्शन है Ni nak kalian keseng FKJGP Bardua Them Marwet Circle taski lawan kendu ni Executive Engineer juga PHE Department kabadan ni po no ni nak kalian keseng ni nak kendu Executive Engineer no bain pendap no ini di construction ni kena cintai kabadang sa nadu usnam araja apply kini ki kabadang sa ki paipum man poi shika yin kriyo tuki brio shiki yin tuki brio te yin na kalian saing na karpat ba kin pendap no isi ki paipum ke pat ka cintai kini ki baro kang ba ki brio tumi kim num dan kano ka jing ka jinjar mo pat hoi na kalian ka jung Executive Engineer ru la ong ba kadang sa ka kam mo kindiat ba imla ban ai ka assurance wi ba indat lano andai ni na kalian ka sengpat ni kentu bat min budin ya kata ka mo kentu si bat ni na kalian ka seng ru ni min budin ya ka kam mo apa ya dei bat kan water supply ba kibri tumi kila jinjar kila complain singi kila jinjar sha ba kampoi ko ba kimyo ko ba ka yin ka jungki
megalayapost.news.